fotoshooting. Zdaj bez možnosti. Cool. Cool je. Evo, photo session, metal stil, part 1. Za novo ploščo, namreč nahajamo se v Kamniku, prvi bilo doma od Paranoida. Zdaj trenutno slika Daša Patina, veš ko mislim to tipo. Jemo zdravo prehrano, imamo se dobro, uživamo. Tam je tudi naša maskerka. Kot vidite, smo kar spedenani. Ja, čeprav vse enkrat vzgledamo. Ni nam Zdaj pomoči. sem malo posnam, tam je dekleta. Deklet? Naša ne bo nič povedala. No, to je naša maskerka, bila zadona, da se je okoli oči lepo namazala, da malo lepše zgledamo. Kakor smo drugači. Tako da jaz sem zadovoljen, vsi smo zadovoljni. Ja, tako da od zdaj naprej bomo mi vse, kar v zvezi z našim bandom, kar se dogaja pred našo plato, mi, kar se tiče fotosessionov, studijskih posnetkov, snemanj, vse živo, bomo objavljali tisto, kar bo za objaviti na MySpaceu, tako da, ja, se veste, ne. Vidimo se malo. Da vidite še malo našo ekipo, to je Emina, naša dizajnerska. Emina, Pa je. boš povedala kaj? Strujena sem. Strujena, mi pa še ne. Kvajte! Je! To je Simon, to je Simon. Simon, Ja, Imamo. to je Urša, asistent. čakaj, da malo proklikam. Mučarjo, izumirajo, malo izumirajo. Evo, zdaj pa še, da ponosno najavimo našo glavno akterko. Pa še itak se prišla Zerko, Zori. Frizerko Zori, seveda. Seveda. Se pa spet dala, ne pa nazaj gor. Itak je tema, tako da no nič. Da kaj povej za gledalce? Za gledalce sem mislila trenutno ne danes povedati. Pa pa nič.